sangi aja lalu tamasike aja abas sakit besakit desi sa gaga singaran atau seke pa namo to seke cacat tuh yan ang kataw masike pa de ga mati to seke de ga to teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulisikap di ani betul kan laba kikiri galami itu de ga sikode mita law si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu nisang ini te makada marak na makada ambo upa na sekat di pato biasa ya batu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masek awas sakit yo po ko mabas sa ye tawe tak ka janna te ko mati we labay kasi taw de ching taw pato basan okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Siden dan Rapang yang insyaallah semoga kesemuanya simatana panenungan ngipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasabah iya ro tapae tanya idi punna onron na tapae o kuilalang ngati puang Allah Ta'ala makataniwi tonci iya ko ali na melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mau pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga maladda na khawatir kasinin na tao panritay kecuali atas selang-selangan na rekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana magkona na roto mangilaw lori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na iya tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapamapamulay sa pariyo ka na tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkangi makada minggu pemang o kusiki masapari masigi o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko puraki masampajanisa atau ukui lalan na sampajanisa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini akan meman ni melo lo masapari supaya iro sapari tadi napat tuh oko ilalan na ato tunggal dinota iya naro yasar sapari temapet tuh iya kotak ko mate ki na de panadapi watun na loki mas sapari na sabak de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng iya matutu na pake tau panrite nang kanasam maka da sampajat tepat tuh iya ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kememan ni untuk masampaja subuh
Jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi ia kotakko mati ki ripal lawangan na ia isai wesi bawa matu subuhe nama teki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada tarupa tau beresal lagi iya ko to masarat to mak beresal lato jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu memen iya ro sampajang yang ujuye iya ro beresal lawa abiwe iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolong jadi makomana tuh jadi ya ini pasapari ini tahu mau pak yang pantitan yang kemui nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen nih untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ini ya mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tay sa pingi tatto kami maniati tapalamperi sunga kupota sempo yang ada leku na wadi nga makaroba to pemang iya ko takko mate ki na de nadapi wattu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapatui idi na tau rogi hindi tahu rogi yan nasampaja tapapat tumakada ko pisay na pay sambung ituto si kupura isa subo pa sinisambung ina hindi na tahu macilaka magay nalima ni hatuman ne masampaja ni ako magosip kisi tangajang dabang karo dito 25 menit di nato nagar na yasokongan naman gare iya naronasang hadesa na nabita ang kanarampe alena panguluta Imamul Ghazali kilala na kita na hiya ilimiddin aga nasang makada iya ro nabita makada ummakku adalah umat yang terbaik iya ro ummakku ummak kami na makasing mau pai nasabab magi nasalai si dedeceng manuju loko si dedeceng iya naro yasang matta jawat tu sampajam iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi nasabak na takdir kangi po Allah Ta'ala mate nekia pura ini akan ni untuk maki gua decing iya naropas sabarang naidi salange kakal ki okko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang magi na to mananungang kilala na suruga padahal amala terbatas nasabak usumuro di nasiaga nasabak pura ini kangi untuk pigau decing ia koto mate jalan ngimat teru pahalai ini tu ampai para lulak dak ia sanginia ini yang penting pepahami ki jolo nasabak dena yang mana na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananungat decing iya termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to syukuru na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajang makariya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya musuju na to syukuru na maga pa ya rode nang kana kalicuaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja yang katoto nang kana makanja-kanja sa ding bahkan madari to terina de na to metari na to teri ang kato nang katu ya kang kuliah kan ya melo terina de na to teri de na melo mako memang puang Allah Ta'ala papole yero anu makwero ilaw ni kupong Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na de na husu ko jenne na ipajana denu le husu kulala sampaja iya na de na makanja peringeran ako mak jenne de to nule mak tujuh peringeran ako masampajan ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca okulala sampajang kang angka je dua baca la yula to ya kotor rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasiagi baca karena katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya katalu to
Iya ko ulama papiki maka dele yulangi gangka akatelu. Iya ko ulama patareka perlu ko papahang ya supaya tesangi maka dah aga bedane ro. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka de yulangi gangka akatelu. Iya ko patasawfu maka de tak bagi telu. Si salah ni tau? Pada kata kira-kira kau maka de yulangnya ketelu si bawi bagi telu. De kaya sa yulang ketelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi. Ya ko patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona pong Allah Ta'ala pasuju mana ngilan ro alim. Iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin na napasummu pakitamu paritalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasuju mana ngikilona pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ya ko angka lasok ilalan na wat kalemu sel wat di makada utumu toga mapat di lakai ga mapat di ulue ga ciapa aja orewe ga ciapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin nalasai napayilaw makada puang talak garang nga iye yan na ron nakada tak bagi telu de nakada yulangnya ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai rilalana wa takkalewe kekayasan pakite na pasue akalang ipasuju manang. Yana ro ipasompa yolona pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalana wa takkalewe la saegaro mas'ala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamu ya tu makiro ko patareka bicara ini mani maka dia tu pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah khusyuk ko tu nasaba mo bagi apa dega tahu dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gain renna tapi tu lima pangiwasi babay nena engkau tahu dega gain renna angkain renna makai ka tapi akoro rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakiri-kiri dia mangkalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa bay nena engkau tahu maka kanja anak na tapi matun na tu lima pakiri-kiri engkau tahu makanja matun na makanja anak na makanja bay nena bali bola na siya tulini masih salah jadi engkau mana tu masalah na tahu engkau nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe pole ri pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandritenang kataw dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala tu nasaba binam itu pong Allah Ta'ala itu yan na tu ampay kong kana tabatta apa ya ko makanja manang ya na dari to borro kada ite di wijat tadi itu galau salah borro ni ro iya takak borro yo pokong kana na cia mangkali nga baca ci di nasui di manang kana anak mako mapakire-kire iya na tutulilaw nama dari to tu ya to anak beta itu iya tu madece matu ko maraja metetai magi tulilaw doang yan na tu nakada biasa guru te ko mapasantre kombo ya ko beta sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang yan na masampa ja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang mamaya nasa matcha mo yaro iyaro bata itu nilaw doang de itu jadi makito jadi kadang-kala tu tapi aja mo ta no kada tanya langiro istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi yaro sinin na masalah yang kehadapi nasaba ang kami matupasan na nabita makide nabita uli ramade cenga umakku makasiwel lakuridi tolli hilalay manyamangnya tapi iya ko tolli ko manyamangnya na din alaw tolli masusay supaya din na mabela pulukidi po namo jetu di makoto yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capur yan akin makiro
pada mati itu kutuli kiringan ya gaga na lengi dale po Allah Ta'ala na de na tomelo masampajang na tahasisan na kaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita ay kamakir jadi di matomil lawi yan na to biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalen no pacoba napay mainga idi metomil lawi makiro jadi aja ta salah pahangnya jitan niya pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe ki nah itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi iya magyo ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilawdok ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan itu iya kok adu pura napatan tu po Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabi ta ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani na bebaskan po Allah Ta'ala iya angkai asan na tarokyo ko neraka makanya itu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar kita baca mau biasa ya roh de itu iya jadi ilawi nasaba si sabu tahu tu ipalepa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta jadi ya resangnya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turan no la taqnatu min rahmatillah aja tepat turan no boleh pamasin na po Allah Ta'ala na po Allah Ta'ala mato mak iya pamaseku ya se ini ya caiku coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko di makadawe atakku tapi ya kong kadi mapala toba yasi pamasin po Allah Ta'ala yasi ya aja tamangingi maloliso apa ang kami matuji tiasa dosa langgana angka pada may makun rey pura nikamat na tulang kamu pimaca copak dosa langgana itu ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langgana kami matu mako tu pura ni na toba ka maklo nakata nilalo timun astagfirullah sana baja mana nasi mana ang kami tiasa dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan iya itu yang kena mustas iya kayak hadir ko nang kamana dosa langgana tah iya maka dia ules di salayar kami tu mako tu maka dia ya dina ulet tahang itimuku kong kagagah itu kata mako tu angkat tu ko may mabicara di na naway maka dito aja no tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni na pau pura pitu matu nak astagfirullah majani aja rona na pero mainga maka na basta kapirullah sisan na baja na runto sina pausi ina tiasa dosa langgana jadi kami matutu iya na tu nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji po ang Allah Ta'ala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mi toba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba napuji po Allah Ta'ala tu iro ta gang kuliah yaitu ampai di oko agama salengi maka may galalam pak angka sampajat toba angka tapakkoro apa maki iya ko i-ranking ibadah pada kamar kita pun kita kapui kira-kira pada itu tuh yang mana nanti boleh
dito ngina bita maka da suku ba pada si denulay apa ang kataw masike kataw taw makuto ang kataw ko suruh mas sidak ka sike baga iya betul kan na mas deremo tu tapi metai reking pura mo ipasa sih itu mas sumbangin asang maka kutana agam gorangi akin rumbawa kapapakutanan tanana bere bawan nah iya kataw makuto ang kataw taw makalomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasike aja abas sakit desi sa gaga sengaran na taw seke pa namo taw seke cacat tu yan ang kataw maseke pa de ga mati taw seke de ga taw teri iya nang kataw kat di mate de na teri te tulis sikap di ani betul kan laba kikiri galami tu de ga sikode mita Lau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu nisang ini te makada marak na makada ambo upat na sekat di patau biasa ya batu na tuwe de tu li buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masek awas sakit yo poko mabas saya tahu tak ka jannat te ko mati labai kasih tahu decing tahu patu besan okay. Biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama suruga makuran itu te na tama suruga desa makotu itu iya ro istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tak pemakin nabi tak isa suruga yero sisa nama boleh camate si tanang kataw lalo maka de sahabat tahu pakalilian na sipa na yero maka nabi tahu isa neraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng ite maka nabi tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan na yan na de na tama suruga makura-kura ni tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulis sikap dian ni mitaw de kataw jadi aja ta maseke pada itu gaga pasapar de gaga rewo pilo bolana iya jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna tau angkai masidaka pisarai riwattu masagenana wad darai nan nia riwattu macipina yana tiasa takwa iya ku makadaki saya hamba bertakwa jolo pungawa dena wa di makadabate bertakwa ka iya ku makadaki selang cocoknya pak topura nama sahada iya ku makadaki tau matepa ka pai jolo de na wadi namuna bitta nam parato sahabat aja mau kada matepak asal lemak aga tanran atau matepak narampi pong Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na pong Allah taala ang kakedok kuatin tergerak makika pako walingi contoh supaya mbase tapahang biasa manang anak darai di makun raya to dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putai asan ya nu aku agero gitu nang kana dari pujila dairo nape nak kadana te marwah marwah tapang kami tokedo yana riasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bangnya Allahu Akbar natapang kakedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada-padamu tannya apa nape selang iya korangnya rampi maka kira-kira ko bang ita yang kagak kedong iya gangkuliangan nah sama itu tingkatan selang tau matapa buana takwa iya sih na yero ihsan de nagacau tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapedeceng iya ko mabassa ite na tumabassa mapasi wala deceng mi asanna iya ko na paudeceng ite ni paudeceto mapasi wala deceng mi asanna tapi iya ko masikke ite
Maka dia pun Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin. Ia pun Allah Ta'ala ina na pujilat tau angkai ihsan. Iya. Jadi aku kabali bola ta masekke ai syukur ni nang kabali bola ta masekke tulitalinya gaga. Yana tiasang ihsan. Yana katau paujaki tulitilaw doang ng isalama. Yana tiasang ihsan. Yo pidi ko masekke ite to makalan to siya kaperangan. Baran na chow si selemo to jil yolo. Ang kamato tumato nang kanasa mo papitatoy. Ko itu. Ide na ko to ko ihsan. Iya. Ya ko isan mapidicing yo pwede ko mani mabasat may soro nga pa to makar bigyan na lurang ni mato ko itan niya to mapasiwala de chemia sana niya to iya mi ko maja itay na to makanja yan na riasa maki buah decing yan na to napujila da po Allah Ta'ala tapi maraji-raji di yan na to nakatalo aga-aga to wala idece tau mapija elokoriko wala kung katau mapija lokori di betungan na paujaki nagaki wala idece tuli ilaw dongang yang kedua oto ko makasiwer di batu mana tinro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga banibi onron na to pamase na po Allah Ta'ala na paturong kulino ina macawi pamase na po Allah Ta'ala ilaw doni namo don rakami sampaja tawjama ilaw doni makade na bitta melo gotama suruga masagena lalang ya mola demo antri biasa kilo pasarap pa din na sopasa makole ba tu bate tama suruga mo me ko lari iko menipit pintu na suruga kay game mola tama ya dahulunal jannata salam na samita pokok na salama ko tama suruga talumo mo jama nomor si diwala ide cetau mapija la koriko oto ko masampaja riwatu mamana tinro na tawe nomor talu wajaran inran na taw makin rengajung pasaway bali bolata macicil motor ini palepa insyaallah ta maki suruga de na mita talumo jadi latu tati siya ka pa Usman de pak engkau mangkakapa kegiatan minta-minta sa di napakalo ko sa pari jadi dito je umip pa jay wibu makutana mak makadala tu tati siya ka kemudian makada ka ona iya ro pakasibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh ga capan tau mati nulu masidakka kita rongi capan ang kalalo tu tau masumba nasa nabita deni paresa malak de ang ko hadesa pa lulong pura na pengajian na guru ta kaya Sri Kasman LC guru kami usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi tak angka tahu ko surimonri napai malala lau pada masak ni jempuk dena lo pada dena tu pada masak napai malala pada kada miki lo pasarap pagi pasipulung napai malala ko baranti ni jempuk na makadai pong Allah Ta'ala lau ko mualay ya ro atakku ya ro lo mualay bawa ke ila rafiqil a'la pilreka nga okon roh kami na matandre yan na ronak kada yaro tay pa siya to ko malala ni te si pada si tanga makadawing kayano makutana makigiyano na nang kakisibaw malala nari po ang Allah Ta'ala na pindro kon roh kami na matandre jadi dena lo pada masar si pulong deto ni timbang nga malana deto na lalo ko lente ang isirat al mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makada niga sumbangi biasa ni masidak ka de ni risa makada niga sidakai si bawi ro to sidakai de to ni sangi makada di sidakai biasa niga lepa man rasa memang depa maka tapi ko carano stas maka diwada pada ko ki masigi karena Allah irisan makuye
Nama kay ka pasantren poko sira ben ka bente angka ulu ala angka sa din pasae may ka pasantre pa kapala Quran may ka kato pesantren na napimpingin guru tas wahidi ngarapani oko sahati kan jadi makai ka pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim oko tu pakire miskin oko tu masiko la makapala ko makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana si ulang ko makadai 250 atau ko makai 500 sabu iya talenga ci dia nana oko tu utanggungi pakkamajana tapi aja na tapodangi maka daya wajaran nih milau toka yang pasti runtuk tataras perkaban nih jadi ron anak masih sekolah deni ris sama kada ni bantu salah saya matu maka apal anak to si runtuk ina danang kan iris sama kada ya biasa wajaran nih anak betul nama sekolah iya anak ede tonis sangi maka daya biasa bantu ka ya na ronasa roh desa tau masidakai deni sangi maka ni kana sidakai tau isidakai de tonis sangi maka ni ga sidakai yo pokoi tay nay bantu nasu maka dade tu musala say kinetanya iya kay mamula ni mo bantu nayitay ni mano nasa wah iya tu biasa mano ya loy bubas itu yo pokode na nirisang alena de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoi pasipulo nga na yatingin na payali ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na langsut tama dagang kuliangan nih sapaki usahakan aja tisangi usaha kati deni sangi tatalipong iban nih nama di moto deni sangi nomor tamak kadaya maka deni gatu kadaya aja na tisangi akaraban ni atan na po ang Allah Ta'ala Pak itu aja tu mas sumbang yang dari to kaje tak kajen-jen maka iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang ngasana na tepu iya ko 20 sabu po Allah Ta'ala na pinangkurem mesti na tak bali iya ko si di juta sumbang karena Allah tanpa nama no, karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo po di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sabu sa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala banjo na 20 bisa po na sumaga iya lang pinangkurang iya ko si di juta sa na patama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dak napa ya ko cek de ipuangnya na pinangkurang itu maka kira-kira ko idi ko ka anak ta niya la aja na napuang itu nak tayala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tepu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok na tepu sana maka kira-kira ya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu po Allah Ta'ala papinangkurang kalau ada sa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminangka kanga jadi ini kesuladap kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaya yawana cek de iro iya kode itu lima kedua de itu ya ule make itu sapa masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih kola megaiga tu iya to na ko masumbangi aja to na titay makara di siya gaya sumbang aja na titay patamabani di ta ko kantong nang kana cilengang lalo tapataman aja na titay ko ang Allah Ta'ala to makara iya ko tak kumaling na bilangan nga de to baliwo bilangan yung parewakang hada sa ko siya to yo po kumalaw lisu lima pula sigat tangi soros hitam itu 5 deke si salah tuh jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pau maka dia nang kataw mas sumban na pujiriale sa barak ko na melo miyacang sa barak ko de gaga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de ya nang kataw masumbang namo puji riale namo kapuji mi ko masumbang melo miyacang de gaga apalan nalolongang ko na sumbangan tapi kinri malolo masumbang dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbang pangilon na ito ko pong Allah Ta'ala po
willawi tau matarimai nilau dong aja na tau masumbang pak dong na nabi ya nilau itu puang iya ro tau matarimai pas sidakah puang milau dong aja nanya tau mas sidakah magai makuye degaga tau matarima pas sidakah ria angkaga degaga tau kegai mi ria tau mak berebe makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu wat dito itarima pas sidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak ria. Itu kan. Yang kedua, engkau apa pengilawan ada bita? Agak pengilawan. Puang. Talengi apalang tau angkai purioran nui atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hambamu. Jajina tu ampai kongka agak-agak ya dereng, ia makan jai. Betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni. Dina koro. Berengi ia makan jae supaya Mario itu tarimai namoria ki angka apalah talolongan tanya mi pahala pas sedekah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi aku mau baca tahu iya gagay namoria narik komariomu itu ya lengi tanya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi talengi apalah tahu angkai purioran nui umatku. Itu kira. Jadi itu kau enggak tahu pak namo dega nak bereng ya na tu ampe makanya Nabi tabassum kapi ahika wajhika laka sadaqah mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu ko tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa tappa masanna ngatinna. Weh basa payano para dega gaya lengi. Magai weh mi cawa-cawa ko tu siruntu ya na rumah kada menggembirakan. Ipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te betukan igembirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu tak iya angkat apalan itu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tahu sina tu lipit tahu tu lia cairi maka menyaman angkat tahu mako itu kira itu nasangnya Pak Bupati seret naso maka da tahu matak ko pole darah atau matak ko pole galung 45 na ngalena tama masige le pitau si tamaranakam bupalen der we tanga abu natak ko na letu bola tu 5 na bayi ni kato dia na mapakire-kire ini atau stres mana ide atau matak ko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini atau mau palada jamo tak kada aja pak mandari mega toje tu to tulis tangnya na salahkang ya na cakar udah nasa sita sih padahal maka di setangnya dia juga kasih upi no bermasalah itu iya jadi dia engkau tu tahu pak cede setangnya sih na cede iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangnya pada kau bangun nae deh kan mak galere setangnya maka bela maka rapi itu cakar udu tanya saya tak apa cakar udu itu namo malaikat malaikat bapaca karudu tu tama ni sahe bakoni roh upala tu PCD ya namo tu malaikat paca karudu tite iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasele ina magampagi matin roh ita ni gare ke gawat tu cakarudu te nomor si dia ko mangaji bi napai dua lampa na baca tulis gilingan ni barisi dia saya gaji nai ite Melo ni matilro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah. Aja na setangi, ina tu mangaji na tu, made ni setangi. Ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batina, ya ko Umar milodo nalada, mangaji nalada supaya made setangi. Apa ya ni ladamu ya tu, made setangi. Aja tak ada setannya, resonansi malaikat. Yang kedua, kegawat tu nato cakarudu, ya ko tu masih kiri. Makomu baca nih bilang tak dina bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga iya ko pacarama maga manajen nak kabako mata tulimelo si kerapakam nama kandango ko balorondangnya letu je subuh deh nama digagah iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli naga lulu ni matana itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai
ina yanain re pakatok ba kumimbara ina daje ga pura mimen re mantana bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat. Tanya setan aja tak ada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setangi we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan itu dia aja aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kau bola deh namanya matin ro matai koto monro ai macam tadi itu bola tu nulle makurangi waktu yung rima sampaja nulle makurangi mangaju ko tu ina tu nakada nabi telah tajal buyutakum makabira ajung pajiki buruk longi bolamu jadi rasul sampaja sunat bawe rewa aku bolamu mujama supaya nunroi malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi bola wc bakamara iya ya kota tama wc bacanya Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lari masuk setannya loki kamara Deje makanya onron. Iya totai patama si okui kamara monron na tuliok ko pero setange maloli su tuli male pa ko tilalang. Apa ini mato maki buar onron to na mega lasak kenek na sabak tuli sigaroy. Itu ampe to pandai dulu na pasarangnya mako ko ina si bawan ha. Iya itang ni kare kalilian na batete maki buah bola. Ese ko ni roh malam pera. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum